biz eri halak, teri halak, asırlarını kişe vaklanganbız. Vaklansak da ruhi alıp, biz kamanda tukay bulup, seydaş bulup saklanganbız. Niye etsen de alıplardan yaralganbız. Şuşu jirde turasыбыз, kırasыбыз, şeşilgenbіз, sibilgenbіз, taralganbız. Babaylarının bik sağışlı mirasыбыз. Canға сіңген мұңсу жырлар, риваyetlер, ақ син әтил идил суңан дұлқынланып, тыңла бала, шул дұлқынны ойға талып. Бабаң мінген рухи үрден түшә күрмә, ғасырлардан қалған бейік халық. Қайырлы кеш, қадірлі тамашашылар, қайырлы кеш, яқташылар, қайырлы бәйрәм кеші. Бүгін біз Атлатуға исеміндегі Дәулет филармониясы қаршында эшләп келген İlhamiyat İjат төркеме сәнгатькәрләренең сәнгатьләре белән, аларның үзләре белән очрашырга җыелыштык. Әлегә İlhamiyat İjат төркеме 2014 елда Татарстан Республикасы президенты Миниханов Рөстәм Нургали улы һәм Кадим Назирович Нуруллинның идеясы белән, аларның матди ярдәме белән шушы сәхнәләрдә озак еллар milletке, халыкка, дөнья халыкларына хезмәт иткән безнең өлкән яшьтәге сәнгатькәрләребезне сезнең белән очраштыру, тамашачылары белән очраштырып тору, аларның рухын канатландыру, аларның матди ярдәмен, аларга матди ярдәм күрсәтү йөзеннән оештырылган иде. Шиксез рәхмәтләр әлбәттә инде республикабызның президентына һәм беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевкә. Чөнки алар безне шушы финанс ягынан гына түгел, автобус белән дә тәэмин иттеләр. Интимчә безгә бу төркемгә автобус бүләк итте. Һәм менә шушы автобусларда без сезгә кадәр дөнья буйлап сәяхәттә. Әлбәттә инде сез бүгенге сезнең каршыгызга чыгачак һәрбер сәнгатькәрне беләсез. Аларның иҗатлары, аларның һәрбер йөрәктән чыккан җырлары, музыкалары, биюләре һәм халкыбызның сүзләре, шигъриятыбыз сезнең йөрәгегездә сакланасы. Аларның бик күпләрен үзегездә бәлки җырлап йөрисездер. Кабаттан искә төшерербез, күңелләрегезгә яңадан бер яшәрү урлыклары салырбыз. Һәм иң беренче итеп без сәхнәбезгә музыкаль номер чыгарасыбыз килә. Әлбәттә инде безнең халкыбыз тальян, баян, гармоннарга мөгиббән халык. Безнең бик күп җырларыбыз баян, тальян өчен язылган һәм аларга кушылып без җырлыйбыз. Халкыбыз киләрен, композиторларыбызның әсәрләрен. Менә шундый әсәрләрнең берсе Бәхти Гайсин эшкәртүендә бик күп еллардан бирле сәхнәдә яшәп килә торган бер музыкаль әсәрне безнең шулай ук Атлатуга исемендәге Дәүләт филармониясендә озак еллар милләткә хезмәт иткән артистларыбызның берсе сезгә хәзер уйнаячак. Каршылагыз, рәхәтләнеп, тыңлагыз, ләззәтләнегез, үзебезнең музыкабыз белән, үзебезнең шәхесләребезне күреп шатланыгыз. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Азат Халимов.
Татарстанның кызган артисты Азат Халимов. Кыргызстан сәхнәгә чыгачак җырчыбыз әлбәттә безнең Җир дигән планетаның бөтен почмакларында үзенең изен салган һәм тавышын калдырган һәм тыңлаучыларын сокландырган җырчыларыбызның берсе. Табигатьтән сирәк туа торган түбән тавышлы, бәхеткә төрелгән тавыш әлбәттә һәркемнең йөрәгенә үтеп шунда яши белә. Аның моңы, аның җырлары, аның репертуары әлбәттә дөнья буйлап таралган. Чөнки ул Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле төркемендә башлап җырлаучы булып озак еллар эшләде һәм шуннан ул ялга китте. Әмма шулай да ул сәхнәдән китмәде. Тамашачыларыннан аерылмады. Ул бүген дә сезнең белән каршылабыз. Татарстанның халык артисты Лена Печарина.
Tınladınız Tatar xalq jörü, su boylap. Həzir мен sizге бүлекке Трэшин xalq jörünü jırlap biterimiz. Bişen üstünde bir adalar. Bölügenler alıp lahatladı. Bu bitirleri de sürdüm nişah gizli. Sizden yakınlarını lahatladı. Bu bitirleri de sürdüm nişah gizli. Sizden yakınlarını lahatladı. Kurtasından ütlerdey bulan benim sizin uslarım hallerim sizin işlerdey bulan benim sizin uslarım hallerim sizin işlerdey bulan rayonun kremsinlerinin sarılında. Hazır. Yaş kızları cırlayıp. Cırlayıp ancakla. Horta yamanıysın yürek. Güneşsizdir geçti ömrüm güde Güngelim bile kartayım amandan idirdi de Parlayam insan yürek mağaylar sağlar Yüzmeyeslik sürekli şartlarına
ülkede muhabbet sizlerle ummi olay vaktinde de artayamam İsminde mangaylar sırlansa da üstü yeşillik jülerlik jarlarda jarlansa da artayamam İsminde mangaylar sırlansa da üstü yeşillik jülerlik jarlarda jarlansa da jarlarda jarlansa da Татарстанның халық артисті Лена Печалина. Лена Печалина. Allah bir şey kalmadı. Халық сахнаға шығаш жыршы хақында бүтінләй бір нәрсе әйтмеше, бір нинди жүмләдә кулланмыйча, аның репертуарындағы ижадының башында башкарган бірден бір жырын атау да җитәр иде. Чөнки шушы җыры белән дә ул татар җыр сәнгатенең китабына алтын хәрефләр белән язылган. Бу җырчы әлбәттә халкыбыз көйләрен, композиторларыбыз әсәрләрен югары кәмәлдә башкарган һәм инсафлыгы белән, һәм үзенең дөньяда яши белү тәме белән, һәм дингә карашы белән, фәнгә карашы белән безнең арабызда ул бик күпләрдән аерылып тора. Һәм хаҗия, җырчы, Татарстанның халык артисты. Мин бик шатланып аны һәр сәхнәгә чакырам, чөнки без аның белән бер туганнар. Biz Kazan Devlet Konservatuvariyasında bir pedagogda Profesör Hizmetulina klasında tamam bilim alan kişiler. Hem anın icatını bik yaratan elbette sizin kılıbık. Siz de anın icatından bik köp jırlar alıp jırlagansızdır. Alarını tınlap lezzetlengensizdir. Hem ömürlerinizde şunun bilen bizegensizdir. Şınlap da bile bugünkü kişi bizim de o kavattan bizergen deyip sizin aranızda ki de karşılağız. Tataristan'ın halk artisti Zühre Sahabiyeva. Şırdır şırdır
Қадірлі халқыбыз, бүгін сіздің білән ұшырашуыбыз білән біз шу қадар бақытлыбыз. Біз сізні шу қадар яратабыз, ғұмырыбыз бой яраттық. Сіз де біз сізні яратқан қадар яратсағыз, біз бек бақытлы болар едік. Рахмет. Сіз тыңлаған жыр сізге таныр жыр болды. Екі ұлы шәхіс меңа ышанып тапшырған жырлары мәдениетіміздің, әдебиетіміздің алтын бағанасы Ғұмар Баширов һәм сүйеклі сандуғашыбыз Милли мұңлар алихәсі Сара Садыкова. Қазір сіздің үшін келешек Құрбан бәйрәмнәре белән сезне тәбрик итәсем килә. Сезгә bir мөнәҗәт әйтер идем. Әҗәлләргә давалар юк. Ата-аналарыбыздин айырадыр ошо үлем. Худайым рәхмәтен салса, япты булар минем күрем. Худайым рәхмәтен салса, япты булар минем күрем. Барыр җирем кара туфрак, ятыр җирем кызыл балчык. Кыямәт көне булганда, yüzümde kıyıl Rabbim aşağı. Bu dünyada bizden kalır kara kufrak çulgabalar. Kara kufrak ostunda kol, gözün açsa hayran kalır. Kevser diyen yollardin sularını içirsen yaşınlar yaşınayan gibi siratın din kişirsen yaşınlar yaşınayan gibi siratın din kişirsen Xudayım sabır eyle, dilerimiz kabul eyle. Firdevsi cennetini barşamızga nasip eyle. Firdevsi cennetini barşamızga nasip eyle. Amin. Бик зур рәхмәт. Хәзер башкарачак җырыбыз Хайдар белән Азат белән бергәләп халкыбызның Галия Бану исемле җыры булыр. Гөлсем Сөләйманов репертуарыннан аның стилендә башкарыла.
eminim söyleyene. Татарстан халық артисті Зөһрә Сахабиева. Зөһрә Сахабиева. Әлбәттә, татар эстрада сәхнәсендә җыр һәм гармон гына түгел, татарның әләнең тәмле сүзе, шигърияте дә бар. Нәфис сүз остасы дигән жанрларда озак еллар яшәп килде. Хәзер инде аны юморга, анекдотка әйләндерделәр. Менә шушы нәфис сүз жанр өлкәсендә озак еллар сәхнәдә эшләгән артистыбыз чыга. Ул талантлы кызыбыз безнең күп еллар Платоклай исемендәге дәүләт филармониясендә эшләде. Ул музыкаль, аның үзенең инструментлары, музыка уен кораллары кулында булыр. Аның янында татар шигърияте, татар нәфис сүзе булыр. Хәзер сез шул мизгелләрнең шаһиты булырсыз. Каршыларыгыз Әлифә Вәлиева. Сабан туйыннан кайтып киләм. Шушы сабан туйында булган кызык һәм күңелле хәлләрне
Olama da yazıp jiberge oyladım әлі. Sizge de okup gideyim әлі. Sağ mı oğlum? Sena kaynar selamlar bilen hat yaza әнейim. Bizden hallerimiz şol elekkeşe. Min de, әтейim de şirligenimiz yok. Kolhoz malların yokşuluğuna kışlattık. Yazgı çeşu işlerinde olmuşluğuna tamamladık. Kişeğine saban doyu ozdırdık. Bütün avul hizmet көрсәткечләре boyunca bizden avulumuz birincilikni aldı. Alga kalgısında da hizmet көрсәткечләре bizning bilen bir teң bulgan. Tik Alar avulunda yılına bir tapkır da kulturu hem sport meriperiyatılar uzdırılmagan. Anday oyunlarını uyuştururga avullarında yaşlar yok bir şehirge gitip bitkenler. Bizning avulda da olan bir güne yaş kişi de durup kalmadı bit. Sen senin gibi gitip bittiler. Avulumuzda yaşlar yok deyip durmadık. Rayon Özek futbol komandasını yarışga çakırdık. Zülhicə abiyim pravый защитник. Karim abiyim левый. Макарам abiyim истребитель. Галим abiyim бомбардир. Tegilerinin buraları ozgan yılgına armiyadan qaytkan bulgandı. Hem Галим abiyimnin kızı Valiyani yoratıp ilenim deyip yergen buladı. Галим abiyim ekrin gine tiginin kulağına barganda eğer de min ipken toplarını tutsam смотри, kazamla sana kevga vermeyeyim diyen. Soң şulay edip Галим abiyim top dibe әтігі егіт тұталмаған болып ya оңға, ya солға тәгәр. Галим abiyim хейтірейбет. Futbol oynaganda oyağına galoş kiyip oynadı. Soң top tepkende galoşu da qop-qoğa taba yönele. Ansında bulga sanadılar. Özümüzдің Сағит babam қолына сәнәт тұтыптырды. Тәгілерінің нападающылары біздің қопқаға 30 метрдан yakın келе алмадылар. İkinci tayımda Сәлим әбей штрафына кетіріп тепкен еді. Тәгілерінің бұратары топлады, топталды, һәм 20 минуттан ала алмыш ятты. Бақтыңызда Сәлим әбейін топ тепсе олым одары смертельне екен. Şulay ettirip tügülerini jingdik, 62'de iş bilen. 62'den nol bulgan bulur edeli ol. Eğer de şul Zülhicə abiyim put alıp yürümegen bulsa, sığıl miskin koysu qopqa bizniki, koysusu tügülerini kiygenin bütünley ayırmagan. Tepken şunda köpmü gerek. Saban toyunda boşqa türlü oyunlarda uzdırıldı. Bağana başına elep kuygan itipne Keşef babam minip aldı. Ol beginde olan özün bilesin. Ömür boyu yaşlarca giyinirge yorattı. Bağana başına minip de gitti. Dıcansısının tübü yutulup da gitti. Yatından jirge bütünle düşmedi. Koranğa şaplı şunda oturdu. Evisi oşarına mindirip girdi. Saban toyların eybetkine uzdırıp jibergeç dram tügerek iştirdi. Галия Бану деген спектакль koyarga jigina bizarlar. Галия Бану'nu 73 yaşlık Сәлим әбейім, Halil'ni 80 yaşlık Hasan Qort oynarga buldu. Bir tapqır repetasiya uzdırgan edik de, ikinci günü Hasan Qort kelmedi. Evisi jibermegendi. Külleşeyken. Yarı olan hoş. Eli şunasın yazargan atkanmın iken. Elip, oğlumuz kişilerin motorlap, yaşlar garmon oynap, jırlaşıp uzalar idi. Hazır oğlumuzda onday görünüşler yok. Soң biz özümüz qorqırlar, oğlumuzun motorluğun soqlayımız diyen bulup, kişilerin garmonun yapşırlaşıp uzgan bulabız. Biz eviler kızlar, babaylar yigitler bulgan bulalar. Olar bizni zotup kuygan bulalar. Kişegin ekmini Keşef babam zattı. Dünle gözüm görmeyi. Digeş minanı yitip koydum. Şəlimin eyden, yigit kişi kız kişini uzatıp, üyüne kürtüp koyarga diyeş digeş. Ol meni girden gitire geldi.
Соң шулай итеп тоңатқанчы 55-6 рейс ясаганбыз бугай. Әтиң шул арада Бәдри Жамал әбиең артыннан кеткен булган. Соң алар күл буена чәчкәләр җыярга төшкәннәр дә, арып, хәлләреннән тайгач, таң атканчы куен төбендә ятканнар. Соң иртән трактор белән барып алдык. Менә шулай күңелле итеп яшәп ятабыз, кадерле улым. Әлифә Вәлиева. Әлифә Вәлиева. Һәм сәхнәгә популяр җырчыларыбызның берсе, тагын берсе чыгачак. Аның исеме инде 400-гә якын еллар татар эстрадасы, татар сәхнәсендә яңгырап килә. Әлбәттә, бик күп җырларны популярлаштырган, композиторларыбызны пропагандлаган һәм үзе дә үз исемен барлаган җырчыларыбызның берсе. Һәм аның нинди генә әсәрне алмасын, үз төсен, үз буявын, үз тәмен һәм үз тавышын булдыра алган җырчыларның берсе. Һәр вакытта да ул үзенчә, һәм сез аны үзегезчә кабулда итәсез, үзегезчә яратасыз да. Аның белән бергә, аны күргән саен күрәсегез килә, һәм һәр вакытта да кайнар алкышлар белән сез аны каршылыйсыз, узатасыз. Мин моның шаһиде. Бүген дә шулай булыр дип уйлыйм. Каршылагыз Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина. Бәйрәмгә дуслар! Бергә җырлыйбызмы? Yuklay olsun geldi, kaydın sinaylar ıslaş, kader oynayır mıydı?
rahmet. Kadirli tuğanlar, kadirli dostlar, şu şihatli maturitet jiyılıp kelgensiz. Sizge şın көңілден indi rahmetlerimizni jetkiremiz. Şu şihatli көңілimiz buldu. Bigrak oğlunuzda motor, tüzük, o'zingiz şekilli, o'zingiz nishik motor, oğlunuzdan şulay. Şuşlay motor etip qarşı olganınız için şın көңілден rahmetler aytamiz sizge. Rahmet sizge. Rüstem Sayfulovичқа ayırım rahmetini etmişi bulmayın da ağıldaşlar aldığında. Ayırım alkışlar sizin için Rüstem Sayfuloviç. Rahmet karşısındaki. Mine şuşunday matlık ağılda nişik yaşarlarını tüyasın aytыңызады. Жырымызда нәк шундай деп атала. Yaşap duymadık әлі достым Зипанағаева yazgan жыр. Шыннан да әйдәгізәлі тұрмыштан туймыйшы, матур иді. Қадірін біліп бірге яшайық. Қадірді туғанlar, әйран білет. Turmuş ittəşlərin soylaq qalmışlağandı. Şunlara biz dağlarda balaşmağandı. Oldu kuyruq kulməklər ki yer bizəlir. Varmaydı vaxtı yaşadık bir yer bizəlir. Yoratıb da duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Birgə bu dərsini dəllətdilər. Yaşarız qədirləbdinə, hürmətləbdinə. Aldım duyular, hürmətlər ki yer bizəlir. Partaydım, matur yaşadık diyer bizəlir. Yaradım da duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Şuaylı atar. Baktıklarda parlap basıp dururuz eli. Bəxtlilərdən məzətli dururuz eli. Aldım duyular, kulməklər ki yer bizəlir. Partaydı, matur yaşadık diyer bizəlir. Yaradım da duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Aldım duyular, kulməklər ki yer bizəlir. Partaydı, matur yaşadık diyer bizəlir. Yaradım da duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Aldım duyular, kulməklər ki yer bizəlir. Partaydı, matur yaşadık diyer bizəlir. Yaradım da duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Suyum şəşə vatan boyum duymadı əli. Duymadı əli. Dur rahmet. Bunday şular bir vakit kına, şulaylı kızlar. Jırımızda bir vakit kına. Mina kuşulığız yarı mı? Başla bu bizim jırlayım.
sürgen şoklar bir vakıfına Konaklar yanartan şoklar bir vakıfına Göklerden kuşlar şok bir vakıfına Surdurmuşlar kuşkan şoklar bir vakıfına Olma gibi matur şoklar bir vakıfına Bir vakıfına Oy, her nerseler vakıfına şulay bir kadını tutanda. Kadının bilirken kirek, iyi mi? Sinir şoklar bir vakıfına İnen gibi toza şoklar bir vakıfına İnirleri üzer şoklar bir vakıfına Yanayıklar yer şoklar bir vakıfına Kişilerge yiyek şoklar bir vakıfına Bir vakıfına Evdeni uzak yıllar birbirine kirek bulsa indi. Uzak yıllar bile şuşmayın. Matur sallarda, matur eylemlerini iten sal. Birge konuşmazsa indi dostlar. Bizim dulay gülüşler bir vakıfına Konaklarla yürüyüşler bir vakıfına Ömürde bugün yaşayık bir vakıfına Matur yaşayık, bilip yaşayık bir vakıfına Yazmışlara yazan vakıf bir vakıfına Bir vakıfına Ömürde bugün yaşayık bir vakıfına Matur yaşayık, bilip yaşayık bir vakıfına Yazmışlara yazan vakıf bir vakıfına Bir vakıfına Bir vakıfına Bir vakıfına Bir sonraki kadarda tutanlar. Şimdi ruhlanıp çıkaran hazırki çıkaşan yarışımızını ol benim inanı her vakitteyden ol benim ulu ulum diyeyim, ulu olayım diyeyim. Şundan dağı bu benim için yine değil. Tatar halkı için hem direkt de rayondaşlar için zor gururluk. Yani Ayşan'ına birinci adımların sahnede atlar, sizin karşıga gelgen idi. Yani de bugünkü günde o bizning Tataristan'ın halk artisti buldu. Hem indi minanın bilen büyük gururlanan, min ona her vakit rahmet eyten, meğaneli bulgan için. Bir көп yarışçılarda Mine şu şimdi zor sahnege putovka verdik. Lakin ilsaf şekillisi birevgine karşı alıyız Tataristan'ın halk artisti. Yoktaşınız Mişer Yigit'i ilsaf. Çok rahmet. Kolay gelsin. Çıkarmanlar yok edene. Rahmet efendim. Sonrasında favoritisini kreatörü koyacak. Çok rahmet. Parasını yırtıp şava koyar. Aşkına ol seni yandırma. Bakınlarından malda yürek şava. Dikkatine karşı halkına. Bakınlarından malda yürek şava. Dikkatine karşı halkına. Şimdi evde yaşamalar bizi var yolda. Bizi yok anlatında. Yeşil yollar yana derdi diye tavasında. Yollarında.
Şillerine barışıdır Yanıma baydım barışa Şillerle yaşamalar Bilsin yanlar Bilsin yok ağladığında Yeşil yollar yana Bekirliğine davasında Aykırı yollarında Dostum, Özkan Zakir'im etmişti. Şırının bul şabatırgan jiri. Бәхті татлы туқ талышқа таба Шаба қойыз мені ұптырды Әні білі сені мәхаббәті Senin yollarında kıskarsa Ne diresin muhabbeti Senin yollarında kıskarsa Türkiye'de Şillerde yaşamalar Bilsin vasil yanında Bilsin yok anadında Yeşil yollar yana Merkediyle kavasında Aykırı yollarında Şillerde yaşamalar Bilsin vasil yanında Bilsin yok anadında Yeşil yollar yana Merkediyle kavasında Aykırı yollarında Yeşil yollar yana Merkediyle kavasında Aykırı yollarında Hayırlı giriş hürmetli arkadaşlarım, hürmetli tanışmışlar, isimler misiniz? İşe halleriniz, heybet mi? Mine bu yılda jayıldık, yıllar biz üte, indik 9. yıldan bu yıl. 2. yılga indi Allah nasip edip, jubiley, beyramlarında ötkerge nasip olsun. Allah'a şükür mine yılda bara, Rüstem Sayfullah çizgi tamam bir kat, bütün mine artistler isiminden rahmet edip öteskile, Yılda bizni şakırasın, bayram devam etti. Allah'a şükür, isen sağ ol, sizin energiya bile, güç bile, şuşu, bayramı devam edip, oldaşlar uçraşa, üzerine zor bayram indi. Devam ettirgen nasip olsun, 2. yıllarga da motor etip çıraşırga nasip olsun. Rahmet sizin. Şundan da Zikra Şarifullinaga rahmetimiz zor. Ең бірінші ішлей башлағашта, міне районда 5-6 концертлер қайтқан едік. Безінеде де болдық. Шундан берілі, міне Зикра Шарифуна зор рахметлімін. Тұрмышта бет ол міне бір нендедер тәргіш, бір сәбәп керек кішіге, шундан зор сәхнеге алып мініпші, рахметім бек зор. Исен сон мотор етіп іштерге насip болсын. Hem tağım bir jırı, yani min mında bu ilhamiyat klubuna biraz случайно kelip elettim. Mina köp jırlarga koşmalılar, yani yaşın jitmedi deyip. Şuna göre tağım bir jır, birgede biyimiz, garmonsuz bulmayı yaşayan. Kırgız orun barım takırda, işte bana bastırasın. Duvaştay sayrıgarmun varın yağmurga tuğlar Yüzülge şuşama gerse yerlekte şıga tuğlar Avşan şekilini şarmıksız bulma yaşa Sırlarıma canım işi şarmıksız bulma yaşa Avşan şekilini şarmıksız bulma yaşa Sırlarıma canım işi şarmıksız bulma yaşa
Gittik eyde. Баянда Татарстанның атқазы қана артист Азат Каримов. Микрофонын тырмықтай, Виктор Ахматовны. Ағандай бола, армын бағын тұтқасына. Шырлабы ешіп көзінсі, күлгелеріне маңымаса. Жырламышан ешіп көзін, жырмысыз болмай яшы. Жырларыма жаным іші, қармысыз болмай яшы. Жырламышан ешіп көзін, жырмысыз болмай яшы. Жырларыма жаным іші, қармысыз болмай яшы. Жырларыма жаным іші, қармысыз болмай яшы. Қармысыз болмай яшы. Баянда Азат Каримов. Татарстанның халық артисті Эльсап. Жүр рахмет. Достар, көптен көргеннен естияқларына ергенде біздің бір дәулет домысы депутаты біздің құтыларға мінгеш мындай сөздер айтты. Міне сіз өзіңізге қадар болған буын артистларынан мирас етіп ұлы сәнғатына алып қалдырсам, бек көп жылдар шул мирасыны халқымызда қауаттан яңадан әйлендіріп қайтардыңыз. Пропагандаладыңыз сәнғатымызды. Сізден соң кімдер келе? Сіз кімдерге қалдырасыз өзіміздің татар шиғырияትን, татар сәнғатын һәм татар жырларын? Міне біздің бар нәсілден мирас етіп, буыннарға көшіп, қалдырырлық, ышанырлық татар сәнғатын кімдер иңіне салырға дегенде, міне аңа дейіп көрсетірілік мисалдарымыз бар. Шондайлардың бірісі қазір сәхнеге шыға. Ол біздің бик көп конкурстарда, Яңасыр телевизион конкурсында бірінші премия, Мұса Жәлел есіміндегі опера һәм балет театр солисті, һәм Салим Сайдашев конкурстарында бірінші премия, Вахап фестивальдарында жеңуші, Бүтін Россия конкурсында ол бірінші премия. Сонан кетсең, әлбәттә ол барлық конкурстарда жеңуші. Ең зор жеңуі ол татар халық жырлары, башқұрт халық жырларының ең қатлаулыларын жырлап ала. Һәм енді 6 ел зарында сәхнәдә бергәләшеп эшлибез. Һәм менә шөкер Мұса Жәлел есіміндегі опера һәм балет театрында ол 4 партияда менә мында килгәчкән әле газеттан оқыдым. Тиздән Риза Хияровның яңа операсы қойыла, Сүйінбике операсы, һәм шушы Сүйінбике операсында партияларның бірі Иван Грозный роль башқарачак. Бүгін әлбәттә сізге Иван Грозный партиясын тәқдим етмейміз. Халқымыз келерін, композиторларымыз әсерлерін башқарачак. Қаршылағыз. Сіздің қаршығызда Яромир Низамутдинов.
Берекелі хөрмәтле тамашачыларыбыз, зур рәхмәт алкышларыгызга. Сез хәзер Рафис Габдиганиев иҗаткан җырны әйткәнләргә җиттегез. Ул җырны мин бөтен тәминләргә, әниләргә булышасым килә иде. Аллаһ Тәгалә сезгә исәнлек, саулык бирсен, сау сәламәтлек сезгә һәм сезнең балаларыгызга, оныкларыгызга. Балаларыгыз имин йөрсеннәр, читтә йөргән балаларыгыз һәр вакыт сезне искә алып шалтыратып торсыннар, юлларыгызга, өйләрегезгә юлларын онытмасыннар. Хәзер инде сезгә тәкъдим итәм киләсе җырны. Равиля Шайдуллина Мурат сүзләренә язылган, Наиля Яхина музыкасы, Әбиләр чуагы тыжымы. Рәхмәт, хәзер үзем язган җырны тәкъдим итәм. Җан сәгәрем Гөлсинә! Hey! Hey! Оппа!
Bilmirəm cavab kıtır, diyelim sinler. Yine tamam isterim, göller istinler. Gölge gülsünler, çıkma istemine. Yine tamam isterim, göller istinler. Gölge gülsünler, çıkma istemine. Gölge gülsünler, çıkma istemine. Gölge gülsünler, çıkma istemine. Hey! Zor rahmet. Alkışlarınıza Xanır sahnaga rahmetlanib chaqirsin kelar. O'zimni o'qitishimni, ustozimni sizning yoqqan ijodchingizni deb o'ylayman. Mening kollegam Tatariston xalq artisti Ferginan Sarafov.
Sizlerin eşitkenli halkının gündem ağlı ki buldu. Hazır sizler tağın bir jırını takdim etem. Bu Marcel Ivanov'ның Ринат Müslümov sizlerine yazgan jırı. Bu benim özümün biyografiyamda kalkılışlı jır. Yaşim bit, yaşim әлі. Birau gide şiir tüverek eylene. Bir kaygını jigular ikincisi beylene. Birau gide şiir tüverek eylene. Bir kaygını jigular ikincisi beylene. Mesafetler kumulsana uzileş dinleri. Ağır olsa daha güzel yaşim yaşimene. Bular dünyanın yaylı yeri. Yaşı acı bular durmuşsun kupemetlerin. Zili tabık bular dünyanın yaylı yeri. Yaşı acı bular durmuşsun kupemetlerin. Mesafetler kumum sana o gitmek gitmeli. Ağır bulsa da seven yaşimeli. Günah kılgan için kişiler sıkılar harap neri yaşidisin. Misafirler uğraşın günah kılgan için kişiler sıkılar harap neri yaşidisin. Mesafirler kumulsana uzileş dinleri. Ağır olsa da güzel yaşimeli. Biz bugün kimlik şuşa ilhamiyat icad türkümü bilen. Elbette her nersenin başında ninde olsa bir şahıs durar. Biz bunda yok kalına tügül. Çünkü sizin gururluğunuz, sizin baylığınız, bizden milli baylıkta bölümler istemsel olur sizde. Çünkü biz ikimiz de tabip kişiler. Ben özüm de 6 yıl psikiyatriyede, ad baraban yıl kaklarıysa. Kişilerge selametlik veriyor. Dünyada iki profesi var. Birisi okutuşu, birisi tabiplar. Dünyada bir kıymet var, o selametlik. Şu selametlikni fakat biz şimdi özümüz yoğaltağız, ana vraçlardan tavuk veriyoruz, soruyoruz. Şu an göre nindi kişiler, nindi yazmışlar sizin ulaşağızmağın, nindi kişilerge siz bəxət vermegen, selametlik, ömür vermegen, şu an göre siz bəxətli, ömürlü, hem ömürmen dünyada en zor bəxət gerek bulsanız idi. Siz gerek kişi. Kim diyagine bulsanız da siz gerek kişi. Yani en bəxətsiz kişi gerekmeyen kişi. Şu bəxətini tutup, gerekliğinizi tutup, hem bulgan iyiliklerimizin özünüzde iyiliğini korup yaşasak edildiğine bakmayın. Hem ben size hazır halkımızın bezlerimizde vakit getirdiğine mahsus sizge bağışlar. Bu sizin yaşlığınızda, sizin dibinde, üzerinde yaşlık kapıttığını. Bir yaşta. Bizning yoshlikdagi bir jir, ol albatta 70-60 yillarda bir populyar bo'lgan jirlarning birisi
халқыбыз кие мәхәббәтем. Атарымыздан қабаттан өзгенімі мен сіздің енді байнар алқыштарына қаршылап, яратып тыңлаған кәшірімді қабаттан шақырам. Біздің бірінші дуэт сізге тәқдим етеміз. Ярамир Низамеддинов.
yüreğin bildiğinde bir maturuna uyuyorsun. Oğlanlar Maskavni şaplıyor, Afurca şekle. Oğlanlar Maskavni şaplıyor, Afurca şekle. Oğuzda yaprak şaplı, bizde dostlar şu şaplı. Oğuzda yaprak şaplı, bizde kızlar şu şaplı. Suyundan susar bile bir var suyundan susar bile bir var bizine düşmanlar yutardı yuttalmadılar dostlardı bizine düşmanlar yutardı yuttalmadılar dostlardı. Akıllı zikzak uyumada yürüdü altaklar bana. Akıllı zikzak uyumada yürüdü altaklar bana. Sevgiler uzanmıyor, bezirlerine bağla. Sevgiler uzanmıyor, bezirlerine bağla. Akbaktına, dikbaktına, ormanda kuaktına. Akbaktına, dikbaktına, ormanda kuaktına. Ayırlar tutturmayız, biz burada kunaktına. Ayırlar tutturmayız, biz burada kunaktına. Halkımızın kanaldadır ki ahuna uğrar.
Şirfat Nurma. Hazır dostlar, Emine Hazır Sahne'ye kabarttan bizning Tatarstan'ın at kazanıcısı Azat Halimov çığa. Türlü vak garmonlarda üretemiz, türlü muzika oyun kurallarında o hazga halkımız kilerin sittirecek. Tatarstan'ın at kazanıcısı Azat Halimov.
басты музыкантыбыз Азат Халибов. Ақ бұланым deyip шақыр мені, сені генә үзіліп сүйермін. Ақ бұландай ғырур болсам да мен, сенің алда башым иермін деп язды. Әлігі жыршыбыз хақында шағира Гүлшат Зейнашева. Шынлап та, жер шары халықларының негіне милләт болуына қарамастан башын иерге алқышларға мәжбүр еткен жыршыбыз бүгін сіздің білән жыршыға деп келді. Легендабыз, татар жыры, патшабикәсе, сәхнәбіз, ветераны директорға бола. 50 елға яқын ол сіздің жандарыңызға мәрхәмәтлек ұрлығы шеше, һәм өзінің көңіліндегі ұрлықтарны башқа көңілләргә дә жыр аша шешеп таратып, халқымызға, милләтімізге хезмәт иткән, армас-талмас үз жыры булган, үз репертуары булган, үз әйтер сүзе булган жырчыбыз. Шынлап та, бу жырчыны яратмый, сөймий мөмкин дә түгел. Аның хезмәтләре bir нәрсәмен дә чагыштырып булмый. Аның ирләр күтәрмәслек репертуары үзенеке генә. Шуңа күрә дә без аны яратабыз, алкышлыйбыз. Бүген дә біз аның чыгышын үзебез дә көтәбез сез генә түгел. Каршылагыз. Татар җыр сәнгате легендасы, Татарстанның халык артисты Хәмдүлә Тимергалиева. Avuldaşlarınız da özünüzde uşağım ekan. Hak dinleyler. Mine, Ersem Sayfulovich meni eritga bastırgan kişi. Puç sizge eylelip bitken edik bütünümüzde. Eritga bastırıp kişi yasap,
Bütün artistlerin nefsini edip sizin aldığınızda çıkarıp bastıralım. Elde o, Kozan şehrinde, elde ulba. Hatta bütün sevip kaşırıp yapılır idi. Birerlerse bu sevgilerimizle beraber Ersun Sayfoloviç keşiretine bastırınca pazarsa bu itemiz bitti diyoruz. Rahmet sizge. Bir gerek matur kaldınız. Rahmet. Rüstem Sayfoloviç'in avluna digeş bütün dünyanın toşak geldim. Yaratan binen. Ay, kakap edip düştü. Böyle tuğanlar diye etsem de bula 50 yıl, jırlayım bu yıl 50 yıl bula. Jırlayı başağanıma. Şimdi üzüme 70 yaş bulacak olabilirse. Şimdi görüp durasınız. Bula tutup kiyuğuna birge bula şeyle. İnşallah Bey. Yani şimdi şeyler var, ümit zurdan dağım bırakıyoruz. Tabii bulmasın. Biraz geleyim şu katta. Rahmet yılıydı başladınız, aldınız, bir gerek maturiyeti bulturasınız. Sizge jırlamasan gınak olur. Mene üzüm şekilliminde. Mene para, gidelim. Mene para gidelim bir uzaklamayayım. Mene zorluk var değil mi? Üzüm şekilli burun o zaman kızları yigitleri otura. Ne için jırlamışsın sizce? Gınak olur jırlamasa. Gittik yigitler.
Tamaşaçılar, hürmetli tuğanlar. Şimdi biz tuğanlaşı bittik şimdi. Mine bütün yaşlık ömrüm, gastrollerim şu sarayınlarda bitti. Şükreli, buğa, opaz. Kış günü her vakit gireydim. Mine bu yıl nasip oldu. Bir gerek matur avul iken panoramasıladım. Bugün ben sizge alıp geldim gözümün sunğa konuşan etilen maturcularımla. Mine tırnap parağızları her bir kişinin turmuşundan ötəturğan vakiler şu temağa yazılgan yerimiz. Tırnağızları belki sizge takşar. Dünyada
şepek giyip çıkan siz mi? Sonra başı kelle şaşıp koyulup bitti ahırsı. Bu avtoritetteki isem küsü gitkendeyi bulan. Şu yarım elbette, dürüst baklarız. Tağın bir yönacılığımını söyleyeyim hadi. Evet baba. Yani bu kapka tübünden girgen vakitte bir gali girgen benim yanına. Ben gali isimle ben değil. Mehmetlerim kilden bana emin edeceğim. Gali ile zibrin ben. Ben gali Mehmetlerim kilden emin edeceğim. Biraz baik terus kemana ngurus kita garisan. Mana kota yang segini?
халық артисті легендамыз Хамдина Темірғалиева. Hayırlı kech, avuldaşlarım, tuğanlar. Ali aynıpta bitip olmay, bu kadar motor yıllardasın, bu kadar ihlastan, hürmetli kişilerimiz bulup, özümüzün avulda, özlerinin ihlastan jırların, mыңдарын, нәрсе айтырға тілегенлерін жыр арқылы алар жеткізілер деп. Анда апа deyip айтсам да, ханым deyip de айтсам да, біздің ауылда енді сеңілім десек те. Biz енді Қазан жерінде көп тапқыр шығышабыз, сөйлесеміз, кеңесеміз, нендер ярдәм қолдары берешеміз. Міне изге жерде біздің әби бабайларының туып, өсіп, бекенгесі кенедалар біздің янда болмаса да, алар да тыңнап ята тұрғанлардыр бұл матор жырларымызны. Міне бір-бір әйләніп қайтабыз, электегі клубларымызға, анда дайында ағаштан тізілген, яты биденінде Илқам абайларына, Әлфия апаларына тыңнаған вақытлар бар еді. Қайдар абай бегі шықларына бекенгесі кеніміне рахмет етесім келу кенді мен. Қайдар абайны еске алдым. Әлі бұл күндердегіне телевизордан қарағаннан соң ол жырын енді өзі де қарап алмағандар енді телевизордан. Бекенгесі кеніне Зығра сізге де рахметіміз зор. Ауылымызға келіп, өзіңізді көрсетіп, барымызда кешеге істерлік алырға, бекенгесі кеніне Илқам абайны да бетінде. Аллаға шүкір деп етейік. Бекенгесі кеніне рахметім зор. Қадым, ол филармонияның жетекшісі, аның идеясы білен ұйыштырылған енді. Нешікті ауылларымызға яш түгел енді. Кешеге deyip de italasım kelmey alar. Kechegi de bekengisi kenne, alдағы ертегісі кеннігде артистларымызы мұнда қайтарып, яңадан өзіміздің яшілікіне, чөнки традицияларны ұныттық екен біз, кешеге кішілерімізді жоғалттық екен, аларны білмейміз екен, біздің перспективіміз жоқ енді. Міне ол программа бұл қадар әйбат болып шықты. Мен әлі бұлай болыр deyip de шалы бітірмеген едім. Çünkü siz için күңілден бұл нәрсені башқардыңыз. Бек зор рахмет етіңіз. Ауылға қайтқаннан кейін Қазан жерінен, Қазанда өткен тәмбейбірлерде көп, шәчәклерде, үстірелерінде Америкада көбек. Мұнда қайтып, ауылымда өскен бәренген ашағаннан соң, аның сүйремін, үлемін дейміз енді бізде сиырының Сеттен қатығын ашағаннан соң, мендедер бір жылға көп күні энергия алып кеткен кебек. Міне енді бұл шәчәклер біздің қара жерде өскен, бізде жерінде өскен шәчәклер біздің үшін зор бұл... Да, ана айтып бітіргісіз. Бұл сізге қәрбақты қылдайса мен алып келсем. Мен әзірек бақытыңызын алсам да, Зықыра ханым дегенде азат білем, аларны бейбет білем, чөнки аларның ғайласы ғырланырлығында малайлары да ақыллы матур етіп, біз ғайлалар білен шығаршып, ғайлалар білен достаршып енді қадалар білен де көбір секретларны да ашып, міне мұнда көріп тағыр өзі рақат екен. Міне бек зор рахмет өзіңізге, азат білен есенлік саулық, яқшы кайфтар. Анары рахметіміз райондан да, чөнки Илсап, міне ол бұл біздің сәкнедегіне түгілейді, ол Қазанның зор сәкнесінде де етті, міне жырға алып шығушы Зықыра апа дегенде, міне шуға аның ішінде бек зор рахмет. Өлен апаны, міне тауышын ишеткенім көп тапқыр бар. Өзіт бірінші көрдім деп айтсам дұрыс та болмағандыр енді, бұл еске қалмағандыр енді, или есте қалмағандыр. Өлен апа бек зор рахмет. Шын міне кешеге көп жыллар алдағы жырларына шул қадар матур етіп жеткіздіңіз. Чөнки миңа гына түгелдер енді. Менің яшым
Әйтәсем килә бик яшь булсам да цифрлар бар инде. Шуңа күрә Ленапа бик зур рәхмәт. Керәшеннәр бик якын дуслар. Чөнки Питерәч җирендә эшли минем кияүләр дә, кадалар да. Керәшеннәр белән дуслык ул бәхет китерә диләр. Менә сезгә котлар. Али папа сезгә менә шун хатын-кыз моторлыгы сездә. Менә матур гына ханымнан шаяру сүзләре чыкканнан соң гармон тавышында ул үзенә күрә бер кызык та булып китте. Ничек бу кадәр матур итеп булдырды икән дип миндә сораулар да уйлар да калды. Сезгә иң яхшы теләкләрем, иң яхшы кәефләр, исәнлек, саулык. Апа, сезгә инде менә сез җырлаганда безне дә күргәнсезне, без дә рәхәтләнеп җырлап утырдык бит инде. Менә шулай озак итеп, күп еллар исәнлек белән сезгә кушылып җырлыйсы килә. Амин. Яхшы кәефтә, яхшы исәнлектә бергәләшеп. İki sözgün eklesin kile Filbinan turunda Filbinan apazı getirdi. Televizyonda da işledi. O bütün Respublikanın kulturusun televizyon arkalı tügel, çift dillerge de varıp, dil arkalı da, jır arkalı da, söz arkalı da matur etip жеткізе, matur bana öğretmeni. Galaverini alıp çıktı. Benim de televizyondan karab, bulayıp diye bulamalıydım. Bundan yakından karab, anda bitinde kökkenen neseler yerde bir değişiyor. Burada bir çistaydı, maturuydu, biz yüzün tavuşunu işittik. Şun aldağı artistimiz iken. O kişegini de güçde tuttu. Bugünkisi günde ilk aldağı günde baratırgan yigitimiz oldu. Var yaktan da olduk da bir sonra matüzümüzde. Burada Aylar abi sizge bir zor rahmet. Çünkü sizin de Kazan yigitligine tügel. Bizde yigitli de sizin bunda aldılar indi. Garajdan sonra bir başlayımız mı? Onun için avlumuzda silsavet gerek. Tırışamız indi silsaveti de olur diye. Şunda garajdanin, почетный гражданин, деревня Татбизды деген булар. İnsaf turunda etesi de Yosaf bin Zorakmat geldiğinde sakın bir ne var bitti, var izabülettir, o тоже bizne yeriydi. Anlıkta morlar Dukku ağına bitire almıyoruz hele. Eller biz Kekirli'den güç gelmişiz. Eller ol bizden güç geldi. Mulla Ömer abi nesline tutaşayım dışıma göre bizim aldığı getirdiği beysek de o karşı olmaz diye biz. 9 yıl boyu Sarvar Fıstır geldi. Onda bulugat işimin size de ben olur edemem. Şekillere getirgen bunda. Sarvar Fıstır'ın barınızda bilesiz. Aksu studiyasının yetekçisi. Ул инде чын үзе иштырган, гаиләсе белән, аның янындагы менә ярдәмчеләр гибинде, кем төшерә, кем тыңлата, кем уйный, командасы бик зур. Менә гырларны әйтәләм, ул республикада артистлар да анда язылума, киңәш беләнме, бүтәнчә менә 9 ел ул безнең авылга килә. Ул да гражданин, булачак көндә бездә егете. Аларга да рәхмәтебез зур. Без инде бик зурлап, бүгенгесе көннән, менә иртәгәгә дә бик матур булыр. Иртәгәсе көннән башлыйбыз 10 еллыгына. Быел инде киләчәк кунаклар инде барыгыз да сез, менә кайткан кунаклар. Икенче елга матур итеп әзерләргә кирәк, зур гына кунаклар кайтырга тиеш. Безнең инде материал күп, ниндидер республика уровенендә инде безнең программаны карыйлар. Авылда ничегрәк матур итеп, авылны югалтмаска, авылга ярдәм кулы сузарга, ул акчалар гына түгел иде. Менә бүгенге җырлар
кайтулар, очрашулар, иртәгә инде барып зиярәтләргә, анда булу, корбан чалулар, алар барысы да безне тәрбияләү генә түгел, иртәгесе көннең ул ышанычы дип аңларга кирәк. Бер кемдә арыса да, елда бу бәйрәм ничә була икән дип уйлар туса да, ул дөрес дип санамыйбыз инде. Чөнки электән ул безнең әтиәләр булганда, авылыбызга кунак кайту, җәй көне бәйрәм үткәрү, ул бик зур бәйрәм иде инде. Менә барысының исемнән дә тагы бер тапкыр килгән кунакларыбызга рәхмәт әйтеп, аларга яхшы кәефләр, исәнлек, саулык теләп, үзегез дә бәхетле булыгыз. Мин инде борчылдым нәрсә өчен? Сез ошаганны мин борчылмадым. Сез ошаячакны аңладым. Мин дә ничек тә безнең авылыбызның халкы сезгә ошасын дип борчылып утырдым. Менә сезгә дә ошады бит авылыбыз. Менә аларга да бик рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да исәнлек, саулык. Кадерле достlar, biz әле очрашкан, әмма очрашу алдыннан һәм саугашу алдыннан сезгә хушыгыз дияс килми. Чөнки әле шушы заллар аша, эфир экраннары аша күп очрашулар вәгъдә итеп аерылышасы килә. Ходай исәнлек биреп, илләр еллар тыныч булып, президентыбыз безне шулай үз канатында алып, Атлантика исемендәге дәүләт филармониясе исән-сау эшләп торып, алар безне үзләреннән читкә тибәрмәсәләр, әле без тагын күп очрашулар, күп иҗат коллективлар белән сезнең каршыгызга килербез. Чәчкәләрегез өчен, алкышларыгыз өчен һәм бүген безнең белән бергә булганыгыз өчен сезгә чиксез зур рәхмәтләр. Һәм сезнең каршыгызда чыгыш ясаган сәнгатькәрләребезнең кабаттан бер исемнәрен атап китәсем килә. Безнең иҗат төркеменең директоры, әлбәттә, иң авыр хезмәтләрнең берсе оештыру. Рөстәм Сәйфиевка чиксез рәхмәтләр, әлбәттә, үзенең авылына булган мәхәббәте шушы төркемне бүген сезнең каршыгызга китерде һәм олы сәнгать күрсәттек дип әйттем. Менә шушы олы сәнгатьне күрсәтү өчен бик күп көчен куя торган безнең директорыбыз бар, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хайдар Сафин. Һәм якташыгыз Татарстанның халык артисты Илсаф. Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева. Татарстанның халык артисты Лена Бичарина. Менә Илсафның үз канатында үстергән Зөһрә Шәрифуллина. Татарстанның халык артисты. Һәм гармоннарда һәм нәфис ustası Әлифә Вәлиева. Музыкантыбыз бар гармоннарда һәм төрле инструментларда бүген үзенең һөнәрен күрсәтте һәм сезгә бары сезгә мәхәббәт һәм хәерле гомерләр теләп, музыкантыбыз Азат Хәлимов. Һәм татар җырының киләчәге дип торган өметле супер тавышлы егетләребезнең берсе Ярамир Низаметдинов. Һәм татар җырының патшаликәсе, безнең легендабыз, сезнең сөекле җырчыларыбызның берсе Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Концерт программасын алып барды сценарий авторы Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляха. Һәр кайсыбыз бу дөньяда бер генә яши, шушы бер яшәгән гомерне мәхәббәт белән, сөю белән, ризык белән, иман белән уздырсагыз иде. Һәрберегезне яратып, елмаеп яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, иминлек телибез.